Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketleri olsun her başkalarımızga. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'ga aytgan har bir sanalarimiz, har bir maqtalarimiz indi erişirge nasip bulsun. Hem aytgan har bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişe kursun. Allah Teala bizni imanımızın nığıda kursun, şu dünyalarımızda hak asıl maksatlarımızga doğru kalıp la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimeleri bilen yaşarga hem de indi dinimizge faydalı bendeler bulurga Allah Teala bizge nasip etsin. İki dünya bexitlerinden ayırmasın. Hem Allah Teala karşına da iman bilen kilirge nasip bulsun. Muhterem kardeşler, 18. Mart'ın ilkin ikenin bilesiniz mi? Zaten jede sililer indi şulay 18. Mart diler şulay. 18. Mart nerse bola bizning? 18. Mart bizning Allah birsa Recep'nin birinci günü. Bizge indi saylav bolduni, bulmadını ansanın muhterem kardeşler ikinci mesele şulay bin. Lakin 18. Mart Recep ayının birinci günü bola Allah birsa. Ne bulsa bizge anın kadirlerek şulay. Nasıl bizge kadirlerek? Indi siz bilesiz şulay bit tege SMS jibirdiler bit indi. Saylavga barmasang da bolayken hazır kim Putinni saylarga tele televizor karşında başkana çayqi şunun bilen şul. Şuna göre de indi tege ansın özünüze qaragız. Muhterem kardeşler, inşallah Teala aytganimcha 18. Mart günü Recep ayının şulay bit birinci günü bola. Recep ayının indi ay sonu. Biz indi her vaqt men tege aytırga tırışam, men özüm de anıtıp jiberem anın qaysı ayda, qaysı günde yaşaganыбызны şulay bit biz unutmaska tiyişmiz. Näle bir günde bir kız kildi de mena şulay dip sorap beray, mena kiyewge çygaýsy dedi, nikah okuturga aýtdy. Ebiyim aýtdy, may ayında nikah okuturga yaramaydy. Ebiyim aýtdy. Dürüst miken ol di. Men aýtdym, bizning dinimizde may ayı yok. Bizning dinimizde var Recep, Sefer, şulay bit. Bizning ayybızda var Muharrem, Rabiul Awwal, Rabiul Ahir, Şaban, Ramazan var. Bizning may ayı yok bizning dinimizde. Şoňa görä indi anın tigi may mı, neser mi bizge ayırması yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdy bu şaraqta eger de ışanmasaňyz ziyanı bolmaýdy. Ýagny birer indi hurafatga, birer indi eýbirge ýuramaga ışanmasaňyzdy, anın ziyanı bolmaýar. Işansaňyz ziyanı bolady. Demek may ayında ziyan bolady dip ışansaň, lakin barbyr nikah okutsaň şolay bit, demek anın saňa ziyanı kilecek. Mayça bolýuşdy indi. Şolay bit, orus aýtdy. Mayça bolýuşdy. Şoňa göre muhterem kardeşler, biz anda ýuramalarga ışanmaýbız. Bizning indi şuşy bar özü bizning aýlarybız. Özü bizning aýlarybız bar. Iň kyzygy muhterem kardeşler, Allah Teala Kur'an-ı Kerimde aýtdy: Bismillahirrahmanirrahim. İnna iddeteş-şuhuri indallahi 12 şehra fi kitabillah. Allah Teala karşındadır. Aylarning sanadı 12. Allah Teala kitabında ol şo yazılgandy. 12. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Şuşy dünýany barlykka kitirgende uk ýer hem köklerini Allah Teala 12 aýyny belgilegen. Ýagny nindidir kalendarlar bola eken. Şolay bit. Ol kalendarlarda 12 ay bolarga tiýiş. Şoňa görä müslümanlarda 12 ay, bu müslüman kalendarından başka mesela Gregorian kalendarı da çıkıp gitmiyor. Anda da 12 ay. Lakin anda günler sonu başkaçarak. Anda günler sonu başkaçarak. Anda quyaş bilen qaraylar şolay. Lakin bizde Müslümanlarda ay bilen qarayбыз. Aylarını ay bilen sanaýbız. Bu Allah'ı Teala belgilep koygan 12 ay. Biz bunu özgerte almaýbız. Kimgadir 13 ay kerek eken, 14 ay, 15 ay kerek eken, mesela qaybiralar mayının kalendarında mesela 12'den köprek aylar, bu bizge baratırgan kalendar tügül. Bu galem için, bizning yerimiz için, yer hem köklerimiz için baratırgan kalendar tügül. Biz 12 ay bilen yaşaýbız. Hem ay degenden soň elbette indi anı sanaýbız ay kalendarı bilen. Ay bilen sanaýbız, ayının tolu hem şolay bit kibuwy bilen sanaýbız biz any. Şoňa görä müslüman kalendary kysgarak. Müslüman kalendary kysgarak, bunday gadi kalendarga karaganda. Men şoňa görä gel aýtam, müslüman kalendary bilen ýaşasaň 2 ýylga köprek ýaşaýsyn.
2 елга күбрәк яшисең, мәсәлән, календары белән яшәсәң. Чөнки уртача 60 ел яшәсәң, шулай бит инде мөселман календарында 2 елга күбрәк килеп чыга. Шушы ел исәбен 2018 дип мәсәлән санасак та, санарга тырышырга кирәк айны, шулай бит барыбер үзебезнең айлар буенча. Карап барырга кирәк бу айлар буенча. Чөнки безнең дини йолаларыбыз бәйле шушы айлар белән. Мәсәлән, әгәр дә без вагаз сөйләмәсәк, искә төшермәсәк, бу Рәҗәб ае икәнен, без аны шул кеш үткәреп җибәрер идек. Шул кеш үткәреп җибәрер идек. Рәҗәб ае нинди ай соң ул? Менә шушы аятларда әйтелә, 12 айның 4-се ул ди харам айлар ди. Ул харам айлар ди. Бу айларда үзегезгә зыян китермәгез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Харам ай нәрсәне аңлата? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ел 12 айдан тора ди, аның 4-се харам ди. Аларның 3-се бергә бара ди, Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм ди. Рәҗәб ул Җумадил ахир белән Шагъбан арасында ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдыра. 4 ай харам айларга керә. Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм һәм Рәҗәб ае. Рәҗәб менә бөтенесеннән дә аерым тора. 3 ай рәттән бергә киләләр, Рәҗәб ае аерым тора. Рәҗәб аеның, мөхтәрәм кардәшләр, икенче исеме Рәҗәб Мудар. Бу нәрсә аңлата? Мудар ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бабаларының берсе. Нишләп аның исеме белән атаганнар аны? Чөнки Рәҗәб аен элек гарәпләр күчерә торган булганнар. Мәсәлән, аларның Рәҗәб ае килеп җитә, ул бит харам ай, бу айда сугышырга ярамый. Ызгыш талаш ярамый. Шуңа күрә сугышасылары килсә, алар аны күчергәннәр. Алыштырып куйганнар Шагъбан белән мәсәлән. Урыннарын алыштырганнар да, сугышканнар, аннан соң Рәҗәб аен. Җайлы бит инде, шулай. Ягъни бу айны күчерә торган булганнар башка вакытка. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның бабасы бу айны күчермәгән бер вакытта да. Шуңа күрә аны Рәҗәб Мудар дип тә атаганнар. Аның айы дип, ягъни. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бабасының шушы айы дип атый торган булганнар. Бу айларда, мөхтәрәм кардәшләр, нәрсә ярамый? Бу айларда ярамый сугыш, кан кыю. Бу айларда ниндидер агрессия тыелган кешеләр арасында. Хәтта әлеге вакытта гарәпләр бу айларны тимерләрне сала торган ай дип атый торган булганнар. Ягъни шушы айда алар үзләренең исләреннән тимерләрен салганнар. Тимер калканнарны, шулай бөтен щитларны, бөтен доспех дип атыйбыз инде. Шулай ук окларны да алар башларын, очларын, тимерен ала торган булганнар. Агач кына калдыра торган булганнар. Сеңгеләрнең дә шулай ук очларын, алар тимер очларын ала торган булганнар. Нәрсә өчен? Бу айда кан кыю ярамый. Кан кыю ярамый. Ләкин шулай да мөселманнар бу айда сугышкан вакытлар бар. Бу айда сугышны башларга ярамый. Әмма сиңа каршы килсәләр инде сакланырга мөмкин. Агрессиягә җавап бирергә мөмкин, ләкин үзеңгә башларга ярамый, мөхтәрәм кардәшләр. Без инде нишләргә тиеш? Безгә хәзер инде сугышып йөрмибез, шулай бит, Аллаһка шөкер. Без бу айда кычкырышмаска тиеш үзара. Бер-береңгә агрессия белән карамаска кирәк. Безнең өчен хәзер шундый кагыйдә. Чөнки сугыш инде шулай, без бит әлхәмдүлилләһ шөкер бер-беребезгә каршы сугышлар башламыйбыз. Димәк, менә бу агрессияны бетерергә кирәк. Киметергә кирәк. Мөселманнар арасында бу җитә барбыр. Алар үзара нәрсәдер хәл итәләр, һәрвакыт шулай бит. Сугышкан очракларда була мөселманнарның үзара ниндидер нәрсәдер бүлешә алмыйлар һәрвакыт шулай бит. Менә шуңа күрә инде үзара без аны шулай эшли алабыз. Икенчесе, бу айда кылган гынах башка айныкына караганда күбрәк булып санала. Ягъни Рәҗәб аенда син кылсаң гынахны, мәсәлән, шул ук Җумадил ахир аендагы кылган гынах белән чагыштырып булмый, ул зуррак була. Кылган савап та зуррак була Рәҗәб аенда. Менә шуңа күрә изге эшләрне шушы айларга калдырырга була, савапны күбрәк алыр өчен. Без бит машиналарга китәбез ел ахырын. Бәяләр төшә дибез, шулай бит. Яки ел башында аларга тырышабыз, бәяләр төшкән була. Эске елны алабыз инде. Ниндидер бонуслар, бүләкләр, ниләр. Менә монда да шуның кебек, бу айда
әҗер саваплар күбрәк була. Кылган изгелекләр өчен. Һәм инде кылган гынаһлар өчен дә кызганычка каршы гынаһлары күбрәк була. Менә шуны шулай ук мөхтәрәм кардәшләр онытмаска кирәк. Хәрам ай дигән ай ул инде шуны аңлата безгә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, бу айда нәрсә эшләргә кирәк соң? Бу айда эшләргә була төрле изгелекләр. Ләкин бу айның бик зур савабы ул да булса ураза тоту. Ураза тоту. Менә бу уразаны мөхтәрәм кардәшләр хәзерге вакытта ешрак кулланырга кирәк безгә. Чөнки безгә менә бу ураза җитеп бетми. Безнең хәзерге вакыттагы безнең кешеләргә. Ураза ул нәфесне тыю. Шулай бит. Ураза ул Аллаһка якынаю. Уразалы кеше һәр вакыт үзенең динен, үзенең әхлагын искә төшереп тора. Һәм ураза ул чистарыну. Чистарыну физик яктан да. Менә безгә шул җитми хәзерге заман кешеләренә. Шуңа күрә дә бу айга килеп кергәч, уразаларны күбрәк тотырга кирәк. Шушы изге айларда. Һәм бу ураза ничек тотыла соң? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сум минал хурум ва трук. Сум минал хурум ва трук. Сум минал хурум ва трук." Кабатлы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Бу айда ди ураза тот та, тотмыйча тор ди. Ураза тот та, тотма ди. Ураза тот та, тотма ди. Өч тапкыр әйтә. Ягъни чират тот ди. Чират тот ди менә шулай. Әйтик, тулайын тотсаң да әлбәттә зыяны юк инде аның. Әмма тулайын тоткан вакытта кеше арый барыбер. Әгәр дә син 2-3 көн тоттың да, аннан соң бөтенләй тотмадың, шулай бит калган айларны, алай да дөрес түгел. Кабул була, әлбәттә, тик проблема юк. Әмма сөннәт буенча бер көн тоттың, бер көн калдырдың. Бер көн тоттың, бер көн калдырдың. Менә шулай тоту хәерле. Алмаш. Яки 2 көн тоттың да, 2 көн шулай бит калдырдың. Яки бер көн тоттың, 2 көн калдырдың, ләкин аннан соң тагын тотасың. Ягъни алып шулай бит үзеп булса да уразаны тотып барасың. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, Рәҗәб аеның дәрәҗәсе һәм Рәҗәб аеның гыйбадәте. Ураза тоту. Һәм ураза тоткач, иншаллаһ тәгалә, без үзебездә инде үзгәрешләр сизә башлыйбыз. Чөнки авыру булсын, башка әйберләр булсын, без ул уразаларны белән тәнебездән чистартабыз. Ураза бит ул ашказанга гына ураза түгел. Уразага кирдең икән, син инде бөтен тәнеңгә ураза тоттырырга тырыш. Имам Газали әйтә бит, ураза була 3 төрле ди. Беренчесе ди, ураза ул ашамыйча эчмичә тору ди. Бу инде гади кеше өчен ди. Ашамыйча эчмичә тору. Икенче төр ураза бу инде белгән кешеләр өчен, такварак кешеләр өчен, ул да булса әгъзаларың белән ураза тоту. Күз белән, колак белән һәм башка. Мәсәлән, ураза тоткан көнне телевизор карамаска тырышасың. Ураза тоткан көнне телевизор карамаска тырышасың. Мәсәлән, музыка тыңламаска тырышасың. Начар әйберләр тыңламаска тырышасың. Начар әйберләр сөйләшмәскә тырышасың. Менә шундый тәҗрибә ясап карарга кирәк. Нәрсә, нинди үзгәреш булыр икән? Нинди үзгәреш булыр икән? Миңа калса, бу эшләрне эшләсәң, дөньяга икенче күз белән карый башлыйсың. Дөньяга икенче күз белән карыйсың. Менә бер көнне радиода да шулай дип сөйләгән идем. Бер көнне хәбәрләр караганда Оскар премиясын бирүне күрсәттеләр. Оскар премиясе беләсең, шулай бит, теге ниндидер яхшы киноларны төшергән өчен бирәләр. Андагы хатын-кызларны күргәч кысасы килә башлады. Андагы хатын-кызларны күреп кысасы килә. Ни хатын-кыз түгел, ни ир кеше түгел, нәрсә икән аңлашылмый. Кыяфәтләре юк. Шуның кадәр бизәнгәннәр, бизәнмәсәләр тагын да начаррак инде, үзегез беләсез. Татуировкаларны аса әйткән дә юк, алар бизи генә әле, татуировка булгач карарлык әйберләре бар. Карарлык түгел буларга. Буларның йөзләре юк. Ә бит менә бу анда килгән хатын-кызлар, алар бөтен җир йөзенә моторлык таратучылар. Аларга ашарга тырышалар. Хәтта мөселман илләрендә дә. Кемдер анда, мәсәлән, ниндидер кино йолдызга ашарга тырышып, операциялар ясата. Кемдер дарулар куллана, кемдер ябыга, кемдер киресенчә тазара. Ягъни аларга ашарга тырышалар. Әгәр дә аларга ашасалар, шулай бит. Кешелек бетә. Ирләр хатын-кызга карамый башлый. Аларга хатын-кызлык әсәре калмаган.
Ләкин моны бөтен кеше күрми. Моны бөтен кеше күрми. Ни өчен? Чөнки кеше пычрак. Кеше пычрак арасында яшәгән вакытта шулай бит ул инде пычракны күрми башлый. Аның үзендә пычрак булса, эчендә пычрак булса, иендә пычрак булса, ул аны күрми башлый. Шуңа күрә дә ураза тотып чистарынып алгач, синең күзләрең ачылып китә икенче төрле күрә башлыйсың. Ул бик хәтәр инде, шулай бит хатынга карасаң, ана соң хатыныңны аерып җибәрсең тагын. Диге чистарынып беткәч, кара әле бу хатынды, әллә нинди икән бу ди, мен күрмәгәнмен икән ди. Әле хәзрәт ураза тотырга кушты ди. Әле шулай дип хатыныгызга да әйтсәгез, ана соң хатыны арызманда килә башлый. Менә мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да шулай ул. Дөньяны икенче күз белән күрә башлыйсың. Кай вакытта мөселман кешесе дә күрми. Мәсәлән, бер мөселман кешесе миңа яза. Мин ди теге футбол уйнаган вакытта тотализаторда ставкалар куям ди. Шуның белән уйныйм ди. Һәм күп акча атам ди. Шуның белән яшим мин ди. Анан соң бу миңа бик озын итеп язган инде, дәлилләгән. Бу әйбернең яраганын. Нишләп дин моны рөхсәт итми ди? Бу бит акча эшләүнең усулы. Дин ул теге катып беткән булырга тиеш түгел. Дин ул ничектер үсәргә тиеш. Яңарыш кертергә кирәк дингә, һәм башкасы. Мин бит бында акчамны ыттырмыйм. Мин тегәл ыта торган футбол командасына гына акчаны куям ди. Һәм башка шундый дәлилләрен китерә инде. Мин аңа теге кыскача гына яздым, әйтәм, нәрсә генә язсагыз да барбер хәрам дидем мин. Шулай бит теге. Барбер хәрам. Бу азарт уен. Ягъни кеше күрми башлый хәзер. Хәрәмне күрми башлый. Кайбер мөселманнар хәрәмне күрмиләр, ипотеканы хәләл диләр. Күңел пычрана шулай бит. Менә бу күңел пычранып, җан пычранып, гел хәрәмне күреп торгач, без инде аермый башлыйбыз аннан соң. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, менә бу айларыбыз, алар безгә чистарыну айлары булып тора. Һәм инде Рәҗәб аеның 1-нче пәнҗешәмбесендә безнең була Рәгаиб киче. Рәгаиб киче ул инде кич. Бу инде дуга кыла торган һәм Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә торган кич дип без аны кабул итәбез. Бу кичтә йокламыйча, намаз укып, гыйбадат кылып, аның көнендә ураза тотсак, Аллаһ Тәгалә иншаллаһ савапларын безгә насыйп итәр. Һәрберебезнең дә Аллаһ Тәгаләдән сораулары бар. Кыласы дугалары бар. Шуңа күрә дә шушы дугаларыбызны, шушы гыйбадатларыбызны Аллаһ Тәгаләгә юнәлдерә торган ай килеп җитә безнең Рәҗәб ае. Шуңа күрә 18 март нишлибез соң дисәк, 18 март инде Рәҗәб аена керәбез шулай бит. Рәҗәб аена керәбез. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами о месяце Раджаб. Месяц Раджаб в этом году у нас начинается с 18 марта. С 18 марта. Может быть, кто-то из вас, многие, может быть, даже пойдут на выборы. Там на выборных сейчас участках организовали какие-то праздники, даже ярмарки организовали, день выборов. Лишь бы люди пришли, по сниженным ценам будут товары всякие продавать. Я не рекламирую, я просто говорю, что то, что слышал, да. Поэтому кто-то, может, придет не на выборы, а вот эти вещи покупить, какие-то концерты смотреть, как говорится, да. Может быть, какие-то угощения даже будут. Но 18 марта для нас начинается месяц Раджаб. Месяц Раджаб. Месяц Раджаб, что это за месяц? Иншаллах, вот как раз про это с вами поговорим. К сожалению, в этом сейчас нашем мире, в наше время, мы много знаем о каких-то ненужных месяцах, о ненужных днях даже, так скажем. Например, там, не знаю, 14 февраля это уже какой-то культом стало. Да? Это каким-то... Мы до этого еще не знали, что это такое, что есть 14 февраля. Это вообще уже культ. Прям с ума сходит уже. Что это за день, да? Да. День Святого Валентина, да? А это уже культом стало. Даже до такой степени, что я раскритиковал татарское название. Там говорят, да? Изгеваликины. Изгевали. Ну как можно назвать Валентина Валием? Вали это имя Аллаха вообще-то. Как можно имя Аллаха употреблять по отношению к этому? То есть это кощунство, по сути, даже. Да. По сути, это кощунство даже. Поэтому мы об этом уже знаем. Мы знаем о 23 февраля, а 8 марта мы уже за 2-3 месяца мы уже боимся этого месяца, марта, да? 8 марта. Потому что все, там жена уже ждет там чего-то, звездного часа своего в этот день.
Я тоже там жене отправил по WhatsApp открытку. Там было написано: с 8 марта тебя, дорогая, в честь этого праздника посуду сегодня можешь не мыть, завтра помоешь. Да. Действительно, посуду не мыла в этот день. Но, тем не менее, то есть вот про этот праздник мы уже знаем, как говорится, да? Но мало готовимся и мало знаем о наших мусульманских месяцах, мусульманских праздниках, мусульманских днях. Поэтому вот один из таких месяцев, один из великих месяцев, можно сказать, это месяц Раджаб. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: Раджаб – это месяц Всевышнего Аллаха. То есть это месяц самого Аллаха. Шахбан – это, говорит, мой месяц. То есть месяц посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А Рамадан – это месяц моей уммы. То есть уммы пророка, саллаллаху алейхи, это наш месяц. Это 3 месяца, которые идут один за другим. Этот месяц, который приближает нас к месяцу Рамадан. У нас скоро Рамадан, кстати, да, вот поэтому тоже не надо об этом забывать. Как раз вспоминая, что сейчас Раджаб, мы понимаем, что мы так близко к Рамадану. И, по сути, 3 месяца – это как раз 3 месяца собирания урожая. Месяц Раджаб мы сеем урожай. Месяц Шахбан мы ухаживаем за этим полем. А в месяц Рамадан мы собираем урожай. Если ты ничего не посеял и неправильно ухаживал, что ты можешь собрать в месяц Рамазан? Соответственно, уже будет очень сложно. Поэтому у нас сейчас идет подготовка к месяцу Рамадан. Если спортсмену скажут, например, что завтра он поедет на Олимпиаду, он откажется, скорее всего. Нормальный спортсмен откажется, скажет: я не готов. Потому что они же не постоянно готовятся. Когда им говоришь за 2-3 месяца, они говорят: все, надо прийти в форму. Они уже начинают готовиться. Вот здесь то же самое. Когда приходит Рамазан, мы, к сожалению, иногда уже не готовы войти в Рамазан. Поэтому пора начать готовиться. Имам Навави пишет, рахимахуллах, وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها والله أعلم. Имам Навави говорит, что в хадисах имама Абу Дауда говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в запретные месяцы держал уразу. И один из них Раджаб. Дорогие друзья, к сожалению, есть некоторые версии, которые говорят, вот есть мусульмане, которые говорят, что месяц Раджаб не надо уразу держать. Это бидгат. Это новшество. Такого нет там и так далее. Но мы знаем хадисы, достоверные хадисы, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в эти месяцы держал уразу. Поэтому имам Навави об этом пишет. Поэтому здесь переводится вот такой вот хадис. Потому что кто-то там, бывает, некоторые мусульмане начинают это отрицать. Имам Хатиб Аш-Ширбини тоже пишет, говорит: Хатимату афдали шухури ли сауми бахда Рамадан аль-Ашхурul Хурм. После Рамазана, говорит, лучшие месяцы, чтобы держать уразу, это месяцы запретные. То есть 4 месяца запретных. Это Дзулькада, Дзульхиджа, Мухаррам и Раджаб. Это 4 месяца запретных. Раджаб – один из этих запретных месяцев. Ва афдалю халь Мухаррам. Но лучший из месяцев, чтобы держать уразу, это месяц Мухаррам. Месяц Мухаррам – это первый месяц по мусульманскому календарю. Вот в этот месяц можно держать уразу больше. После Рамазана самый большой саваб дается именно за этот месяц, за месяц Мухаррам. Афдалю сауми бa'да Рамадан шахруллахи Мухаррам thumma Раджаб хуруджан. После Мухаррама самый лучший месяц, чтобы держать уразу, это месяц Раджаб. Хуруджан мин хилакиф мин фадлихи ган аль-ашхурил хурум thumma бакиха. Потом, говорит, в этих запретных днях остальные запретные дни. Это Зулькада, Зульхиджа. Остальные запретные дни. А потом идет Шахбан. Самый лучший месяц потом идет Шахбан, после запретных месяцев. Таким образом, дорогие друзья, мы видим, что если мусульманин держит после Рамадана, да, уразу, например, месяцы Зулькада, Зульхиджа, Мухаррам, потом держит уразу в Раджаб, потом сразу идет у нас Шахбан месяц. Понимаете, как они соединяются?
мы будем жить по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, возвеличивая все эти месяцы и держа уразу в эти месяцы. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. И в другом хадисе говорится, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям месяц Шахбан полностью держал уразу. А в некоторых риваятах говорится, что несколько дней только пропускал. Вот месяц Шахбан идет после Раджаба, тоже хороший месяц для уразы. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, некоторые месяцы, то есть вот эти Шахбаны, держал полностью, не оставлял. Вот что нас, дорогие друзья, ждет. И поэтому самым лучшим поклонением в этот месяц, Раджаб и последующий, иншаллах, это будет ураза, пост. Это будет ураза, пост. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал дуа, когда приходил месяц Раджаб. Он говорил: Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Ша'бан ва баллигна Рамадан. Говорит: о Аллах, дай нам баракат в месяц Раджаб и в месяц Шахбан и приблизь нас к Рамадану. Такую дуа он делал. То есть он встречал месяц Раджаб. Он делал дуа в месяц Раджаб. Поэтому в месяц Раджаб, 18 марта, мы тоже можем сделать такую дуа. Попросить у Аллаха Та'аля: Аллахумма барик лана фи Раджаб ва фи Ша'бан ва баллигна Рамадан. Очень короткая дуа. Попросите Аллаха, чтобы мы приблизились к Рамадану. И даже ради эксперимента можем сделать для Раджаб, Шахбан, правильно, вот, продержав уразу с правильным поклонением, войти в Рамадан, и насколько легче будет проходить у нас месяц Рамазан. Сами можем в этом потом удостовериться. А в запретные месяцы что нельзя делать? Мы с вами сказали, что запретный месяц это Раджаб. Аллах Та'аля в Коране говорит, в суре Аль-Бакара: они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи, сражаться в этот месяц – великое преступление. То есть в этот месяц нельзя затевать войны, агрессии, сражаться. Но если мы мусульмане, то есть мы же, альхамдулилля, вот у нас нет таких войн, то не надо агрессию какую-то затевать между собой. Месяц Раджаб. Мы должны вспомнить, что сейчас идет месяц Раджаб, и остановиться на этом. Абу Раджа Аль-Утариди, радиаллаху анху, рассказывает, вот как он рассказывает, как они жили до ислама. Очень интересно. Мы поклонялись камням. Он говорит, мы поклонялись камням. Но когда мы находили лучший камень, чем предыдущий, мы выбрасывали предыдущий камень и брали последний. Сейчас для нас это смешно. Как это можно поклоняться камням? Ну, очень просто. Многие люди поклоняются машинам. Многие люди поклоняются и каким-то сувенирам, принесенным, да, и так далее. Очень много. Я таких сувениров, альхамдулилля, вижу очень много, когда хожу к людям. Даже фотографирую иногда. У человека на подоконнике стоят Шамаиль. Вот такой, да. Тут икона, тут Будда сидит. Ну, понимаешь, это везде. Он везде успел. Если на всякий случай, говорит, я тут перестрахуюсь. Да? На всякий случай. Ну, видно, что татары, альхамдулилля, мы же хитрый народ, да? А вдруг власть поменяется, опять власть меняется, да, и все. Вдруг китайцы придут, а мы уже буддисты, альхамдулилля, да? Все. Очень хорошо. Видел я Будду всех мастей в одном доме. Штук 5-6. Веселый, грустный, с мешком, сидящий, стоящий, всех мастей. То есть он приносит все. Альхамдулилля, тоже очень хорошо, очень удобно, да? Видел Будды всех мастей. Когда у людей спрашиваешь, почему это у вас тут стоит, они сразу начинают уже злиться, потому что понимают, что ты недоволен этим. Я говорю, вы не злитесь, я просто спрашиваю ради интереса, может, я чего-то не знаю? Да, может, я хочу там просветиться, да? Он говорит, это, говорит, просто сувениры. Они успокаиваются, это просто сувениры. Но столько сувениров принести в сумке, мне кажется, можно принести что-то полезное, да? Значит, это не просто так здесь стоит, эти вещи. Поэтому поклоняющихся камням людей и сейчас можно встретить. Это неудивительно. И вот когда мы читаем, говорим, ай, дураки какие, дикари камням поклонялись. У нас таких людей сейчас пруд-пруди, везде. Таких людей, поклоняющихся картинам, камням и так далее.
Когда были в Турции, там, знаем, да, Айя София есть. Раньше это было церковью, потом мечетью, вот уже 100 лет это не церковь и не мечеть, то есть как музей. И там есть одна дырка в стене. Туда надо засунуть палец большой и вот так вот прокрутить, вот так вот. Полный круг надо сделать. Если ты сделаешь такой полный круг, загадав желание, то желание исполнится. Это место блестит, понимаете, там столько раз уже палец сували, там столько раз, да, каждый раз крутили там. Аллах сақасын, да, там, может, там не только палец сували, там еще нос засунуть, Аллах сақасын. Поэтому это, вот, засовываешь палец большой и вот так вот крутишь. Да, то есть, я же говорю, это место блестит. Это место блестит. Есть кладбище одно, тоже за рубежом, там лежит один покойник, сейчас я имя уже забыл. Его статуи лежа, то есть сделали его статую лежа. И у него здесь вот в области паха бугорок. Ну, понятно, что означает, да? Если это место протереть, то у тебя там с потенцией будет все в порядке. И это место блестит у него. Вы понимаете, людей, поклоняющихся камням, статуям и сейчас хватает. Понимаете, когда мы читаем вот это где-то... То есть это смешно, это как будто бы давно уже было. На самом деле таких людей пруд-пруди и в наше время. И вот он говорит, если, говорит, мы не находили камень, мы брали землю, приносили овцу и доили эту овцу над ней. И исполняли вокруг этого таваф. То есть брали землю, туда молоко, это уже становится жидким, да? Можно из него что-то слепить, и потом, говорит, делали таваф вокруг этой штуки. Вы скажете, сумасшедшие, смешно. Но и сейчас полно людей, которые кружатся вокруг каких-то вещей, правильно? Даже вот эта дырка в стене, это очень много таких вещей. И когда приходил месяц Раджаб, мы прекращали воевать. Уважение к месяцу Раджаб у них было даже в то время, когда они поклонялись камням или же вот таким вещам. Называли этот месяц съемником железа, ибо в течение него мы снимали и выбрасывали железные части всех копьев и стрел. В этот месяц, то есть, они перестали воевать, и все, что находилось, было железным у стрел и копьев, они это снимали. Они снимали свои доспехи и не воевали в этот месяц. Имам Аль-Газали пишет, что месяц Раджаб, который состоит из 3 месяцев, из 3 букв, это Ра, Джим, Б. Это означает, буква Ра означает Рахматуллах, милость Аллаха. Джим означает Джармуль Абд, грех его раба. А Б означает Бирруллах, возвышение Аллаха, чистота Аллаха. И также, дорогие друзья, в месяце Раджаб были некоторые события. Первое такое, то есть в начале Раджаба есть ночь Рагаиб. Это первый четверг месяца Раджаб. Иншаллах. Также в месяце Раджаб была женитьба родителей посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также в месяце Раджаб был Исра и Миградж. Мы об этом еще с вами будем говорить. Это 27-я ночь, точнее, месяца Раджаб. Мы с вами об этом ближе к этому поговорим. И, естественно, в месяце Раджаб было велено читать намаз. 5-кратный намаз. Поэтому даже вот из уважения к этим вещам мы должны помнить о месяце Раджаб и относиться к этому месяцу соответствующе. А соответствующе – это значит меньше грешить, это значит больше поклоняться, держать уразу. Лучшие намазы после фарз намазов – это тахаджуд намазы, ночные намазы. Альхамдулилля, пока у нас световой день позволяет нам читать ночные намазы, потому что ночь длинная пока еще, и мы можем и выспаться, и намаз почитать. Поэтому есть время, альхамдулилля. Соответственно, давать больше садака в этот месяц, потому что это тоже очищение и от болезней, и от скупости, и от всего, и от неприятностей. Вот такие вот хорошие, благие дела мы можем делать в месяц Раджаб, иншаллах. И пусть Аллах Тааля даст нам действительно обрести истинное уважение к этому месяцу и делать истинное поклонение этого месяца, и, соответственно, приблизиться к месяцу Рамадан. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم
ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.